Mukiri nonto bonde tunagenda kuone ati MUTARI wa gavana Kawira omantu yegi uchumi Gideon KIMATHI na minete pone nerende kibyara kwithira kwena KIGINA kya Senate kye KUTHUUJA oritingwe ba MAKAUNTI KIMATHI ariuga rais kirakirore yabutu ike watho botonyana na mawatho yangi akaunti na kuremia kinyango imwe yuria kira Gideon na kwithira kiura kya no kamukira riboti ya senators na no kamukira ni ndire kumakia mbunge tia county nongelete kinya BUKANGARATANIA riboti ya MUTARI MATHABU ya THIRIKARI ya bura muthuri Muriuki akwithira nende atutarirakia Mujeni kirira kingavana wa Meru kimantu jegi uchumi no Gideon KIMATHI na ina chimiriti na kwithwa kirotera muno wathura bwi seneti botigira sirito nene Kenya na kwewa KIGINA kira keja kio nikenda gutira na kuunda kamiti ewe akiuga na ndio ntubo ba seneti bukethwa bwikuruka na ndu nyingi cha KITHIRIKARI iri iri KUTHUUJA thirikari kana sheria iwe ikwirwa ne kurukirwe ne senate ya oversight sheria iwe nkuona ne ku overlap na structures ya oversight ile kire katiba yetu na ile ke county government act non tunawi no kuina county assembly no kuina auditor general na institution ichon the control budget ile ituma tutegera ula mbeshe ikutumirwa na nejio kinya informa senator ule mantu ya kuendelea in the counties kinyethera senator no athikire kinya na wengwa no ntaumite ge county eu lakini mbiru eu ekwira ne kurukirio parliament kinya mbiru eu senate yetu ibabati kumeavil na tukona procedure tumirwe gukurukia mbiru na thine yonde ikethura ikiumira no tumitaratara megetiki nikenda gutigira antu baba bakatha bakithuru seneta batumira njira iriku gucokia riboti nikenda kuonekana kwina uma structures inana chichikirine structures china doubt nene mono kethira structures yu chiyete riari ku enhance devolution kaji yete kuraga devolution non to atuika ukethira kwina county assembly ukethira kwina ritingoge ba senate office ukethira na ndi kwina shandu cabinet non to kinyato ameta ate kinyato avoid ate ne shandu cabinet ne opposition ya thirikari ikwenda ukirieto through that bill na shandu cabinet yeje neo iri hand picked ne senator kumau efando ne taxpayers then report ya yore igakinya kire county assembly ate report ya yega kinya ge senate ate na kuketha kuna report yayo kuketha kuna report ya control on budget kuketha kuna report ya auditor general kuketha kuna report ya county assemblies surely na report ichi onde oversight ichi onde mbeje ichi onde gutumirwa ki report ichi onde ki oversight ichi onde mikao ene na wapi ichi onde ni cha ku oversight county executive imwe kuringana na KIMATHI aruga mbeje ichi ira chutumika gi seneti ne chibiri utengwa nikana gutigire kwita ngwe kuonekana kinyatha igukire mantu jegi ugima umwe ndene county executive mbeje ira bakoyo ichi gwikira ruji iyo ikira front rights ije kwenja barabara ije kunenkera na ambassador iko kugura ndawa igaka masibitali yet kwina institution yingire ai guto senate niombeje ira bakunenkerwa ni chiao bonka ya utwikan beje iri karetwa 9 billion na ndini chuturaganire au tuyete ukaria 9 billion then tuwatumira ingi nyingi non tuwatala 60 million ikalito pa county ukamultiply by 47 then you wekera administration costs then you wekera ingi bate kwenda gutwira then beje uone ni nyingi muno beje ichiomba kungana nya bilioni mo pa account na account ye miri kongerwa bilioni mo tukauga bilioni imwe ni take health dina amantu betu pateta ke ukaire nontu bomantu ya cancer pateta india kaire nontu bomantu ya cancer ngugu tuthithirwa mutindo amna bubu wendi bawe ni wathobobu thobwigarurwa nikena bwijanjire njega ire kaguna mumiru ikethira sheria tebui ni batiko amended with the consultation nikenda twinthe sheria gutwike ni musumeno inakata mbere na nyuma te gutwika ni sheria kaije abangiri rwero chiro utama governors Kenya peke yao voice ya mwananchi ni bati kwithirio voice ya council of governors ni bati kwithirio voice ya governance experts ni bati kwithirio so but ndaugo woni nte kuregana na oversight ni bati kwithirio in the counties nkiripotera Uru TV Muriuki.